Ela hi lo feto ngayam ring tu te ladu mai le saklar mai le school devotion na apo a kan sakjin ber polti thei hial khopalar ahla tu that avanga kan tla rawlam nun thleng po a har tharna min thlen sak thrin tu Isua zui katumta I have decided to follow Jesus ti lahi ani I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. kumzabi sompoko na hun lai ani a India marchak Assam rama chuan chanchin thathe dartum British missionary le American missionary te an lo thleng trana tual chumi tam tak ti chuan annam nun phung le sa kholam nun phung awangin Christian na chu an lo dodal na sa hle a he dodal na sa takara hian mi pakhat le achhung te chuan thuthlung na hau tak tak mai an siam lo tulta ani luchum ban chum mai baka he thuthlung na an siam awangin enghar sat na nge an chunga atlen zel don ti po ngai tu alova Isua Krista pomtu Nokseng Garo ti ako te chhungkua chuan du antlan alo chulta ani anni chhungkua hi Assam India omni im kumsang khazariat vel lai khan Wales missionary te kal thlanga chanchin tha hruai a pom anlo ni ani he anrin nang het takawang hian khochung hruai tu te ati then ur hle a chung hun lai chuan garo namte hi mani namsa khwa rem bia khosave mai anni a kaini mizo pile pu te sa kholo biak nen po khan tam tak chu a in ang ani a then tam tak chu hindu sa khwa won anom bok kei he video siam tu ngei po hi chung garo namte jinga chuan rongbolin hun engem chen kalo omve to ngenge ani an kholal chuan mi pui wan thlang ma a ko chuakin Isua Krista phat san turin anor na sa hle maya an kholal chuan irin na hi I phat san tur ani chuti lo chu thina ima chon nge yang ati a han ngai tuate nang le kei Christian inti te hi chumidin mun anga chuan tun hun nge ya po hian om in dingta ila enge kan thlan jok angle chutia du thlan hau tak tak mai an ma chon lai chuan noksenga chuan Isua zui katumta nunglam hoilovin I have decided to follow Jesus ti chu alo sei chuak taphut maya anlal pa chu athinrim hle a afa te chu tilum turin thu apeta ngala afa te thalaka anni lai chuan ti hian asoi zom zela tu man min zom lo ma se kazui zelang don't go with me I still will follow chumi nuwa chuan anupui du tak mai chu an that le ta a an swang to ave chin te le mani fanau nupui te ngei rin avanga an ti lung lai thlir hanre om tur zia chu kan hriat thiam mai arin om chuta noksenga chuan ka ma a cross ka hnung lama khovel ti chu asoi chok le ta a chumi nu a anupui le fanau te tha anni nu a ani ngei po chu arin na avangin martyr ropui tak mai alonita ani athu soin nung ber chu no training bek ti hi ani Wales missionary te chuan nokseng athu soi chu Europe lama an kerpui le ta a Indian Christian te chuan folk melody angin an satana kumzabi sompokwana top lama chuan India rama chanchin tha hril tular le ropui mai sadhu sundar singh po chuan angai na le a mithen khat te chuan sadhu sundar singh pho a an ngai hial ani sadhu sundar singh po hi miom thei tak chhungkua atanga chanchin tha avanga a in aro sum le achhungkua kalsana chanchin tha wak vai pui tu rongbol ro pui tak mai ani a kumzabi sompokwana top lama India rama harna in khoma sadhu sundar singh le rongbol tudang evangelist chuan hela hi anron tilar chho tanta a anuwa chuan hela hi alolar ta hle a
America la phua thiam William J Reynolds achuan athu le hla te chu rem khom thale in tun laia country le sak thin la ropui taka alo siam chuak ta ani Assam khote takte pakhata martyr out home anga intran chu khovel pum huap zirtir na hla alonita ani tunlaya chuan khovel pum ko ran ranga hela hi saklo ber pol alonita a Christian te chu mani chawa omponi se anrin na anget takading turin afui na sa hle a la chu music mai nilovin nung lama hoikir le tolo na na fui na rin na nget tak nei na na fui tu thaber alonita ani kan tun lai ring tu din huna po hian chutiang bok du thlan na chu siam ngai ta se isiam venga mangem le inung lama khovel ihmalama cross Isua zui idu Isua zui katum to nunglam hoilovin lalpan malsom